Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 ноябрь 2024 жыл Бишкек шаары. Алдыда банктарды көрүп алыңыздар, обменкаларды көргөзгөнбүз. Өйдө жакта подсказка болот, кирип көрсөңүздөр болот. Айыл банк 1 акш доллар 86 сом 40 тыйын, 1 евро 90 сом, 1 рубль 85 тыйын, сатуу 89 тыйын. Казак теңгеси 0.12 тыйын, сатуу 0.19,5 тыйын. Айыл банк. Эко Исламик банк доллар 86 сом 50 тыйын, евро 89 сом 80 тыйын, рубль 85 тыйын, сатуу 87 тыйын. Финанс кредит банк акш доллар 86 сом 40 тыйын, евро 89 сом 70 тыйын, рубль 85,5 тыйын сатып алуу, сатуу 87,5 тыйын. Евро дагы түшүптүр. Финка банк доллар 86 сом 50 тыйын, рубль 85 тыйын тугандар, сатуу 88,5 тыйын, евро 90 сом 20 тыйын. Достушум банкта доллар 86 сом 45 тыйын, евро 90 сом 30 тыйын, рубльдин сатып алынуусу 85 тыйын, сатуусу 88,5 тыйын. Казак теңгеси 0.12 тыйын достор. Бакай банк тугандар доллар 86 сом 50 тыйын, евро 90 сом 40 тыйын, рубль 85,5 тыйын, сатуу 88,5 тыйын. Казак теңгеси 0.12 тыйын, юань 11 сом 60 тыйын. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар, тапканыңыздарга береке берсин. Жума күнүңүздөр менен сиздер менен канал автору Данияр болду. Ой, пикир, комментарий калтырыңыздар.